Bingelelwe ngane zakwethu phinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili elamba igama ngifeza ukuthi ngakho malobathi elasibona amagumete zophinde ngicela ngane zakwethu ke ukuthi mangabe usemusha kuleli khasi ngicela enze okufanele uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment no-like no-share bese futhi uyangilandela ey'nkundleni zokuxhumana @fezekile amagumete Facebook, TikTok, Fezeko Media bese uthi Instagram @fezeka_162 ngane zakwethu ushiya abantu abaningi badidekile ivideo sesabalele ey'nkundleni zokuxhumana lusomahlayo waziwa ke ngelika Madlamini owazi ukuthi uphila nokukhubazeka evela lapha kwenye amavidiyo kubonakala ukuthi ke engathi usezithwele ke iya-trend ey'nkundleni zokuxhumana abantu bezibuza beziphendula ukuthi ngempela ngabe uMadlamini uzithwele okanye mhlawumbe ukukhula nje kwesisu mhlawumbe ukugula okuphakathi lapha lagaza kwethu kodwa kubona abantu abaningi engathi baqinisekisa ukuthi uMadlamini uzithwele-ke base beshona bosho ukuthi ke laphana umuntu owenze lento uMadlamini kuzomele aboshwe-ke laphana-ke base bathi abanye-ke akwazi ukuthi kumele aboshwe ngoba phela umuntu wesifazane naye ufanele ukukhulela naye uMadlamini ngoba kwaziwa-ke ukuthi uphila nokukhubazeka-ke laphana-ke ngokwesimo somqondo abanye-ke bathi laphana uMadlamini ukhulelwe laphana-ke engathi-ke kazi ukhulele enhloboni mhlambe kuzoba umeli mhlambe kuzoba umongameli ingane yakhe mhlambe kuzoba into enkulu emphakathini njengoba kwazi ukuthi yena azange alithola ithuba lokuthi-ke laphana kukhule abe into mhlambe noma naye abazali bakhe bakade bafise ukuthi abe yibe ngenxa yesimo sokuthi-ke wavele wakhubazeka laphana ngokwekhanda-ke laphana ngaza kwethu mhlambe kuthini kwakho ukuphawula nansi ividiyo etrendayo ey'nkundleni zokuxhumana uzibonela mathupha ebekwenzeka inkathi embuza uMadlamini wavele wakhihla isililo laphana-ke ngane zakwethu nansi ividiyo ngandi kakhulu mina sengiphuma nje nangelasiboni nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi sengihembe yini engekho i-airtime angina-airtime angina-data yini esingayo ukuthi egcine efonelekile kodwa kusiyami yabona sisi masukhala mfethu yabona yona into efika ingiqeda umoya kwamina sisi musukhala sisi ungakhali sisi ungakhali hayi sisi ayenziwa leyo ayenziwa leyo ungakhali sisi ngicela ungakhali sisi yeso awu ziba likhulu sophuza Dlamini ngithembe wena mina ustrong wena musukhala sisi yeso ungakhali sisi wami yeso